nk'uko babivuze kuko abanyarwanda amateka ntago ajya aba mashya ahubwo amateka yisubiramo. Muri aka kanya ndakubwira yuko icyorezo HMPV kibashe kuba cyagaragara mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse cyamaze no kuba cyakwambuka kigafata mu yindi migabane igiye itandukanye. Iki cyorezo rero kirimo kirica abashinwa benshi mu gihe gito cyane kandi kirandura mu buryo buteye ubwoba kurusha ubwa COVID-19 mu mwaka wa 2020. Isi yose iri hanze amaso kuri iki cyorezo yibaza iti se iki nicyo cyorezo kigiye kongera kudusubiza muri lockdown? Nta kabuza lockdown turayisubiraho hatabashe kugira igikorwa muri aka kanya byihuse cyane, dore yuko iki cyorezo kihinduranye isura kikajya gifata indi sura mu gihe gito ndetse bitewe n'ahantu gifashe kibasha kuba cyahindura isura. Ndababwira HMPV ni virusi nshya yavumbutse ndetse igiye kuba yasubiza isi yose muri lockdown. HMPV ushobora kuba urimo wibaza ati HMPV ni iki? HMPV ni amagambo ahinywe avuga ati Human Metapneumovirus. Iyi ni virusi y'ubuhumekero irimo kwibasira cyane Ubushinwa, ikaba yaragaragarijwe cyane n'ibimenyetso by'uburwayi karande bw'ubuhumekero mu bihugu byinshi. Iyi si yibasiye cyane abana, abakuze ndetse n'abafite indwara zidakira z'ubuhumekero. Mu gihugu cy'Ubushinwa rero ikomeje kwica abantu benshi mu gihe gito cyane, bigatuma isi yose yongera kugira ubwoba ndetse ikarusha no kuba yatekereza yuko amahanga yose agiye gusubira muri lockdown. Ibyo rero bitagize igikorwa nta kabuza lockdown turayisubiramo. Icyo ugomba kwitegura nk'umuntu ukurikiye, uko ugomba kwitegura hakiri kare ukabasha wahunika imyaka uzarya mu gihe uzaba uri muri lockdown, dore yuko akazi ntako uzabona, amashuri azahagarara ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bigomba guhagarara. Ibimenyetso bya HMPV harimo gukorora gukabije, kunanirwa gukomeza guhumeka, ubwo ni uguhumeka bikabije, umuriro mwinshi ndetse n'umunaniro ukabije. Ubushakashatsi bwakozwe mu laboratoire agiye atandukanye hano ku isi bwagaragaje yuko iyi HMPV yagaragaje yuko ifite ubushobozi bwo kwihinduranya, bigatuma rero bibasha kugorana kuba bayishakira umuti ndetse n'urukingo. Nta kabuza iyi virusi rero nta muti nta n'urukingo izaba ifite, ahubwo ugomba gukora ni ukuyikumira, ukabikora hakiri kare, ukabasha kuyirinda, ukambara agapfukamunwa ndetse ukabasha no kwiheza, bitabaye ngombwa yuko leta yirirwa kwirukaho ngo guma mu rugo. Naguma mu rugo ahubwo wowe wigumishe mu rugo. Ese ni ngombwa gutekereza yuko lockdown igiye kuba yaba itangira? Amakuru aturuka mu gihugu cy'Ubushinwa agaragaza yuko ibikorwa byinshi ubu ngubu mbabwira byamaze guhagarara nko mu mujyi wa Beijing no mu mujyi wa Shanghai, ndetse kubera ubwoba bukabije yuko gukwirakwira kw'iyi HMPV irimo iragenda ifata intera mu gukwirakwira mu gihe gito cyane, aho abaturage bagenda babwirwa kuguma mu ngo zabo, amashuri ubu ngubu yamaze gufungwa ndetse n'ingendo hagati y'ibihugu bigiye bibangikanye n'igihugu cy'Ubushinwa zamaze kuba zahagarara. Isi yose rero iribaza ese iki nicyo cyorezo noneho kigiye kuba simusiga mu byorezo byabayeho mu mateka y'isi? Mu mateka icyorezo COVID-19 cyagize Ubushinwa ndetse kigenda kiba mu mezi make cyane, kirakwirakwira kiragenda kigera isi yose. Ese none iyi HMPV cyangwa ikizwi nka Human Metapneumovirus irimo yikwiyongera igenda yibasira muri uru rugendo rw'isi y'ikoranabuhanga ndetse n'isi ya siyansi, aho usanga ibihugu na bimwe bigenda birwanisha iri koranabuhanga ndetse ikarwanisha iyi siyansi mu guhangana mu bibazo by'ubukungu ndetse kugira ngo igihugu ngo giharanire kuba cyaba mu mwanya wa mbere. Uko iyi HMPV igomba kwihutirwa rero kwitabirwa ndetse no gufatanya isi yose kugira ngo ihangane n'iki cyorezo, nuko ugomba kwirinda kuko iyi ni virusi yandurira mu mwuka, mu muyaga ndetse no kwitsamura, naho iri kwandurira no mu bintu bigiye bitandukanye, mu bikoresho, aho umwe ashobora gusangira ibikoresho na mugenzi we kikaba byamwanduza. Yewe iyi ni virusi kuko irimo irafata abantu benshi icyarimwe mu gihe gito, aho abantu bahurira, abantu benshi hagenda harushaho kugaragara yuko havaho abantu bamaze kwandura ari benshi, nk'ibitaro, inama, ibibuga by'indege ndetse no mu isoko, yewe ndetse no mu mashuri no muri magereza. Iki ni icyorezo kirimo kiragenda gifata indi ntera kuko ukirwaye ari umwe abasha kuba yakwanduza abantu barenga 100. aho Ubushinwa rero butangaza yuko iyi virusi yandurira cyane kurusha izindi virusi zigeze zibaho mu mateka y'isi. Nicyo tugomba kugirira ubwoba cyane. Bikaba rero bikomeje guteza ubwoba mu bihugu byinshi, harimo no mu karere ka Afurika, Amerika, Uburayi ndetse na Australia. Rero iyi ni virusi ugomba kwitegura guhangana, ugahunika ibyo kurya hakiri kare kuko igihe imipaka izaba ifunze menya yuko ibintu bizahenda. Rero nkugiriye inama banza ukoresha amafaranga yawe uhaha iby'ingenzi kugira ngo ubashe kubihunika mu rugo rwawe, kuko
nta kabuza tugiye gusubira muri lockdown. Rero se ntago ujya wibaza ukuntu ishusho ya lockdown imeze, wasanga warabyibagiwe kandi biherutse ejo bundi muri COVID-19. Ikibazo cy'ubukungu rero muri lockdown, ibyo ngibyo ntago nakwirwa mbisubiraho nk'uko byagenze muri COVID-19 cyasize ubukungu bw'isi bwarateshutse cyane bugenda butikira. Niba rero HMPV yateza ikibazo ku rwego mpuzamahanga nk'urwa COVID-19, ubukungu buzasubira hasi, bimwe mu bihugu bifunga inganda ndetse n'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ruzahagarara, ndetse n'abantu bazatakaza akazi, ndetse n'abandi bazabura serivisi z'ibanze zo kubaho, yewe ikizwi nka basic need kizabura koko. Hanyuma se ntabwo ujya wibaza n'icyuho mu burezi, uyobewe igihe abanyeshuri bamaze bicaye ndetse bakabasha kuba basubiramo umwaka kandi bitabaye ngombwa yuko basibiye nk'uko mu mwaka wa COVID-19 byagenze. Ibihugu byinshi byafunze amashuri, ibyo murabizi, bigira ingaruka ku banyeshuri amamiliyoni menshi. Ese ibi ngibi bizongera kubaho nko hano kuri HMPV, kuri iyi virusi yabonetse, dore yuko ari virusi irenze ubukana COVID-19? Yewe byibazeho, nanjye mbyibazeho. Ikindi kibazo se ntabwo ujya wibaza ikibazo cy'imibereho mu gihe cya lockdown, aho ubuzima bwo guhora mu ngo burambiranwa n'abantu benshi bakurushaho kwiyahura kugira ngo babafunge. Ubwoba bwo kwandura se bw'urabubona bute? Kubura se umutekano w'ejo hazaza bishobora kongera kugabanya ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'abantu benshi bakagenda bagira ikibazo cy'ihungabana kubera kubura icyizere cyo kubaho. Hanyuma se abahanga b'ibihugu rero bari gutegura guhangana n'iyi HMPV, ibyo nibyo tugiye kureba. Iyi HMPV yamaze kugera hanze y'igihugu cy'Ubushinwa, aho ibihugu nk'Ubufaransa ubu ngubu byamaze gutangaza yuko abarwayi benshi bagomba kugirwaho n'izi ngaruka, ahubwo bagomba kuyirwanya hakiri kare, ndetse na Amerika yamaze gutangaza yuko abantu bagomba kwirinda bagasubira ku gapfukamunwa, ndetse uyu ni umuburo urimo ugenda utangazwa n'isi yose binyuze mu itangazamakuru ndetse no ku bigo bikorera ku mbuga nkoranyambaga. Ibihugu birimo gukora ibi ngibi bikurikira: birimo birafunga imbibi z'ibihugu z'abagenzi baturuka mu gihugu cy'Ubushinwa, kongera ubushobozi bwo gusuzuma abagenzi ku bibuga by'indege, ibyo ngibyo byamaze kwiyongera, gushishikariza abantu kongera kwambara agapfukamunwa ahahurira n'abantu benshi, ibyo ngibyo byo byamaze kuba umuco muri ibihugu nka Amerika n'Ubufaransa, ariko no muri Afurika nta kabuza nitwe tugiye gukurikiraho. Hanyuma si iki cyorezo urakibona gute? Ese isi iri mu kaga k'ibyorezo koko cyangwa ni ukubeshya? Iyi human metapneumovirus ifite umwihariko cyane kuko irihuta cyane kwandura kandi ikihinduranya mu buryo bwinshi bukabije mu gihe gito cyane, bikagira rero ikayigira intwari ikomeye yo kwirinda ndetse no kurwanya imiti ikabitakoraho, ndetse n'urukingo nirubashe kuba rwaboneka rwabasha kurwanya iyi virusi. Ariko se iki cyorezo kizaba kibi cyane kurusha COVID-19? Yewe icyo ni ikibazo ugomba kwibaza, nanjye nkibaza, dore yuko iyi virusi ariyo irimo irica abantu benshi mu gihe gito cyane ndetse ikanihindura isura mu gihe gito cyane. Ubushakashatsi rero buracyakorwa, ariko se niba nta gikozwe, iyi HMPV ishobora guhinduka ikibazo cy'ibihe byose? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko HMPV tubonye yuko irusha ubukana coronavirus cyangwa COVID-19. Ubutumwa rero nk'umunyarwanda urimo uranyumva hano ni uko ugomba kwitegura kugira isuku ku ntoki zawe n'ibikoresho byo mu rugo, kwambara agapfukamunwa ntiwongere kubihatirwa, naho kwihutira no kujya kwa muganga igihe wagaragaje ibimenyetso twakubwiye haruguru, kugabanya ingendo zitari ngombwa cyane cyane mu bihugu birimo iyi HMPV. Isi yose ifite amahirwe yo kwirinda, ariko bitabaye ngombwa COVID-19 nk'uko byagenze hoho yarushaho, kuko tutiteguye hakiri kare birashoboka. Nta kabuza rero lockdown igiye kongera gutangira. Hanyuma rero hanga amaso ndetse unicunga wowe ubwawe, urinde n'umuryango wawe kugira ngo utongera gusubira mu bibazo bya lockdown. Haha hakiri kare rero, wambara agapfukamunwa, ntuhatirwe gukaraba intoki n'isabune. Rero guma mu rugo igihe hagaragaye bino bimenyetso. Iyi ni HMPV yagaragaye mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko byagenze mu kwezi kwa gatatu ubwo COVID-19 yagezwaga hano mu gihugu cy'u Rwanda n'Umuhinde. Nta kabuza yahise kwira mu gihugu cyacu. Nta kabuza rero nk'uko urujya n'uruza rutarahagarara ku ngendo zituruka mu Bushinwa, nta kabuza rero tugiye kongera gusubira muri ibi. Ndabakunda cyane hano ku Icyazo TV, kandi subscribe ufungure inzogera yawe kugira ngo utazabicikanwa n'amakuru akugeraho ku gihe. Hanyuma rero sharing iyi video yawe kugira ngo n'abashuti bawe n'inshuti zawe n'umuryango kugira ngo bamenye aya makuru. Turabakunda cyane. Iyi ni channel nshyashya twafunguye kugira ngo tubagezeho ibiganiro nk'ibi ngibi. Bye bye, reka duhure mu yindi video igiye gukurikiraho mu kanya.